tuvuge aho neza nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba mwarimu w'ibi kongeye kugaruka nyuma y'igihe kirekire tudahura ngo tuvuge dusome twandike neza ururimi rw'ikinyarwanda. Tugiye kurebera hamwe imikoreshereze y'igihekane sha ndetse n'igihekane sha. Igihekane sha n'igihekane sha ni ibihekane bibiri bitandukanye bikoreshejwe nabi bishobora gukora interuro nyabwamvugo, ariko bigakoreshwa neza bigatanga interuro ziboneye. Ibi bihekane byombi ni ibihekane bijya gusa mu mivugire yabyo, ariko mu buryo bw'imyandikire biratandukanye cyane. Igihekane sha kigizwe n'ingombajwi ebyiri, sa na ha, naho igihekane sha kigizwe n'ingombajwi eshatu, sa, ha ndetse na ya. Igihekane sha kivugwa ururimi ruri hagati mu kanwa rusa n'urwihese ruzamuka hejuru mu nkanga, naho igihekane sha bivugwa isonga y'ururimi isa n'iyegereye amenyo, hanyuma amenyo ya ruguru asa n'ayegereye amenyo y'epfo, hanyuma hagasohoka kuka gakeya. Igihekane sha. Ibi bihekane byombi mu mikoreshereze yabyo uko twabivuze haruguru, bikoreshejwe neza bitanga interuro mbonezamvugo, naho byakoreshwa nabi bigashobora kuba byatanga interuro nyabwamvugo. Ingero igihekane sha. Ubushakashatsi bwe bwafashije benshi. Hano rero ishobora gutanga interuro nyabwamvugo igihe cyakoreshejwe nabi kikitiranwa n'iki gihekane sha, ukaba wavuga ngo ubushakashatsi bwe. Birumvikana ko iyo nteruro yaba ari interuro nyabwamvugo. Hanyuma igihekane sha, mu ishyamba rye hezemo ibiti by'inganzamarumbo. Hano iki gihekane sha gikoreshejwe nabi cyatanga interuro nyabwamvugo, aho uyikoresha ashobora kuvuga ngo ishamba, cyangwa se aho kuvuga ishyaka akavuga ishaka. Ndabashimiye, mukomeze munogerwe n'ibihe murimo, kandi mbifurije kunoza ururimi rw'ikinyarwanda, muvuga, musoma, mwandika neza amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda. Mwari kumwe nanjye mwarimu w'ibihe, naho utaha. tuvuge dusome.